Aduh, jak buku dua mau tatun tuh deh. Mudahan kalau kemarin kali dan ramen gini jani ya. Bah, iya ya lemane nene nabek kalau jani sang ada ngenah keraja ke puro. Bah, di ni lah de cai ling dunia mani jalan nih. Aduh, hari ini aja buyot tenan. Buku tawang gini, sing tawang tut gini madan kelor. Sakit seneleng dunia mah. Udah diketo din tu deh apa lah de kodor. Sing jeung odor apa? Kini ceritane tuh. Mana harita sampai nih jab meme nak nonu sibuk. Bah, bayu ono reno ngaritang sampi betul. Nah, bekari teme. Mana harita sampai nih malu na meme nu kene sibuk. Nah, be, nah, jadi bakal haritang. Bayu ono betul reno ngaritang sampi. Yen sing nyak bas meme, yen nyak lemat bayu. Ngarit, yen sing ngarit teguni jerit. Maronyak ngaret plan apa kadang ngesiawang maru tuh nas makaplung kaluntut kenor siasa masih bejani nyoman klan teko bu man ngarit apa jo man ngaret maru bedek cak adong ngesiawang pak apa kadang ngesiawang tuh makaplung sirai ada bang pisik lor ngarit orang nawang mau sibuk nih nimang kacang men ngaret do manan aku tabrak tuh nah pak kang oyong lu jani becak kenyal sial sa nasibnya aduh gitu nyan ceritane pang tawari makaden tu dene buku dua kelor Meme hadan manus men gitu mi bimang maturan. Jemu sobat. tuh mungkin ceritane itu nak itu